maululaw. Iyarikap mi tinadagaang aldaw. Da kayo ang kaming ti organisasyon. Agraman dagiti mahilig iti punsyon. Lalakay ngagkatkatay. Babbaket anak arupangit. Babbalasang akulot ken babbaru arangdod. Ubing at imbangken timukat na. Agtutubo ay yelo tingitan na. Dagiti baak at upol. Ken balo asingkol. Dagiti pensyonado nga imot. Kastamet dagiti di adal nga ulbod. Da kayo amin na taga-barangay maululaw. Umasideg kayo ket denggenyo. Ti makapakatawa nga istorya ni Amang Tulisan. Ni Amang Tulisan ket pagdidin namagan. Sikat tinagan na kadagiti punsyonan ken tupadaan. Ni Amang Tulisan ket nabayagen a kapitan iti barangay pinapaitan. Ti maysa nga anak na adik ti cocaine. Tay manugang na operator ti weteng. Tay maysa nga anak na konsehal. Ti sabali nga anak na adadjay mental hospital. Tay may kalima nga asawa na negosyante ti pandesal. Tay chicks na nga artista smuggler ti dolyar. Ni Amang ket nabirngasan at tulisan. Gapu ti ugali na adakes ken mapagbutbutngan. Ni Amang Tulisan ket adu ti armas ken bodyguard na. Adda bodyguard na numapan makisala. Adda bodyguard na numapan manguruna. Adda bodyguard na numapan makimisa. Adda pay bodyguard na numapan dekasilya. Adda bodyguard na numapan makimiting. Adda bodyguard na numapan nagbuya ti boksing. Adda pa'y bodyguard na numapan makisinarak ti bading. Ni Amang Tulisan ket mahilig nga agdadael. Nayanak kanugamin iti igit ti baybay na dawel. Kadwan agtutubo iti lugar da ken na adikdan. Saandan nga mo ti laod ken daya. Agpatpat na ganakamulagat da. Agmalmalem ngagkatkatawa da. Agkatkatawa da uray addada jay punerarya. Umis-isem da uray addada jay kasilya. Agtutubo na dadael da. Gaputay siya buken kukay na sininghot da. Ni Amang Tulisan na palalo tiragsak na. Siya buken kuken adun tinaganan siya na. Pati isuna ket agkatkatawa amay maysa. Katkatawaan na tay agbagtit anwang tikaruba na. Ni Amang Tulisan magustuhan na ti agtakaw. Tay kwarta ni Kulas mangalap imbulsa na. Tay kwarta ni Pulon mannalon tinakaw na. Bayad ti kamatis ken mais inawan na. Tay kalding ni kalding pinulutan na. Tay pamusyan ni isang inadubo na. Tay brit ti karuba na linibas na nga innala. Panagtakaw ket nagbali na pagbaknangan ni Amang Tulisan. Lumugar ti barangay pinapaitan. Nagpait ti isemdan. Amin na punduda imbulsa ni Amang Tulisan. Ni Amang Tulisan kay ayo na ti agpatay. Pinatay na tay kawitan ni Ivan. Pinatay na tay kalapati ni Mayang. Pinatay na pay tay pusa ni Sitang. Dagiti lumugar ti barangay pinapaitan. Kabuteng da sangwen ni Amang Tulisan iti kinakapitan. Nadda lumaban ken kuana shotgun ti pasarang na. No dagpangge pakabalubal na sigurado agtangad ti barsa nga. Kasta ti galad ni Amang Tulisan. Isu nagtalinaed iti kinakapitan. Uray awan pulos inna nagapuanan.
Ngayon dinteng ti maysa nga eleksyon. Agindeg ti barangay pinapaitan, kaya't da nasukatan ni kapitan. Ni amang tulisan ket relax na relax. Gapo iti adu a kwarta nga inwaras. Isem na dumanon ti lapayag na. Imaginem nan ti inna panagsapata. Akas kapitan ti barangay pinapaitan. Ngayon iti agrugiti bilang ti butos, tay isem na nasukatan ti misuot. Dagitoy ti resulta ti butos kadagiti presento. Amang tulisan 0. Tay kabalubal na 50. Amang tulisan 5. Tay kabalubal na 40 ket 5. Amang tulisan 10. Ti kabalubal na 50. Ni amang tulisan aglagawen. Kilikili na agling eten. Isem na umalsemen. Parag kita na agsikngeten. Rik na maulawen. Ni amang tulisan na abake na kapitan. Agindeg ti barangay pinapaitan rimkwasdan. Kakabsat, dito'y barangay maululaw. Saan tayo kumanga paalilaw? Ti kandidato ang mahiling nga agdadael. Agtakaw, ken agpapatay. Amang tulisan, ag-goodbye kan. Mapankan, di daga, anakay karyam. Di punsyonan, ken tupadaan. Akadwam, da Patricia, ken pakwan. Wow.
mga